busate Tripura haste chikonsa chini o haste obo hano tabuk teruk atukuri pere atukuri asai tongo Tripura hani Twiprasarok tabuk teruk hayungo shini jagi tongo nokni ongkhori thangke kaham kabangma srenggai kabangma manirok tubui Tripura hawa habayo Tripura hasteni Twiprasarokni mung kuchugo khayo obahano naithok Twiprasarokni bagai mung kuchuk khaima nujagi phaimani mangpili kasai phekya o chini Twiprasarokni bisingobo kubuni dofni slai tebo kuchugo kasamunujo tongo tei ungkulugo tongriya salkisa sikangse Thailand ha kotoro moi thai thungmung Bataimwngo Kwplai engai phaimani tei waisa tini hai salo haino hai Goa hastewo MMA boxing Bataimwngo Kwplai engai phungni jorawo Agartala Maharaja Biri Bikram Birkhung khalawo phai sokpakya Twiprasar sikli makra khalayai horok ba Twiprasar athukri engai Twiprawo sokpakya Kwplai ni banatui Kwplai ni sokatuboi a Kwplai engai phai rok ongkha Ajak Jomatiya Sudip Jomatiya Nanwar Rangkhol Ishan Kanwar tei Somorjit Jomatiya borongni bisingo khorongni gold medal tei khorotam silver sokatuboi hastewo phai sokpakya borongni bisingo o thungmung Bataimwngo Kwplai engai phai rongni bisingo sai knarka obuti hai thungmung Bataimwngo krungai tongmani sak kaham ungtui bokroni wansung morobo haino kaham ungo sakdung mangdu kaham ungthanibo thumung belekhen doro haine bagino khak kusang tei khasrang mani kok sawi knarka Kwplai engai phaniro ni mung ka ani mung lender rangkhol acha nung kong borok manung na asuk training ya bat sai nung all je training na hamani bo umur ni sini training na ta last year no join kai mani officially sarang okay training center ko training bahima kahunda mani regular Monday to Saturday regular training morning and evening both okay all training hai to samung go bumti change market chamung healthy protein makhayo taini ni jodi si game ni bagai if you're cutting your weight then obviously ni diet bu control makhayo dai gain khaina hinke diet tasha ma bari depending on the game we play nung all the coach no hamani awai nahamu kam coach no da coach Sachin bagai he sacrifices everything like he is everywhere jeng sai chung pano competition thake sir just pano sai chung pano masak dia dang pano sir jing logi thang okay then over kebono joli uja serang na ki self defense ni bagai self defense ni bagai pula join khai bani agi jerang chumi baba bai kisi kisa khai bani ta to sir bai agi pula shiniza baba bai shiniza and then sir academy ta logo hinke join khai ni join khai mani ta ke starting to like it so like planning to make it my profession. Oh, thank you. So please tell us about the step, one by one step. First, what is first step, second step, third step? Steps for Training first, second. Training. Training, you have to come join the gym, start with warm-ups, and then we have a lot of cardios, then some weights, then the main training, Muay Thai, boxing or BJJ. Do you feel any disturbance in your education? No, it's totally fine, balance. Thank you. So what do you want to express your feeling to the viewers of the news that expecting from you something? Viewers, you should, every one of us, self-defense is something everyone should learn. So I encourage every one of you. Thank you so much. Aku norok ini ojak hawo tahun ni bagai kutum lajak sagari. Actually, sini ro Agartala wo, sini omo kaisa academy MMA academy mixed martial art academy. Aja ni angguinai Goa wo sini ro ni korokba omo players rok thuma thamani Goa wo thini brok aja ga jidika Sudip Jomatiya ni koroksa kai second round no knockout ini omo jidika tei koroksa Ajak Jomatiya bong ke technical knockout first round ga brok ini omo Goa ni omo sopaine oro ke sung brok no lam sungna bagini phaiman Tahun simu ani mung ke Jackie Murasi borok ni korok tam ni bu tam tamo coach ni bung ke Amit Muraching ga ni ne omo players je player bo ga Ajak Jomatiya te Sudip Jomatiya borok bukurun sini of course ni sengmani brok ongkha 1 year
kakai 1 year actually je sini MMA academy start khaimane amo bo besi baloya ko agolios amo start khaimane 1.5 year hai something amo hayong the within short period no amo kwang mai achievement mangkha like amo state level mocha championship bo sini arone hoita amo khortam gold mangkha national bo amo sini arone gold mangkha silver mangkha angkai short period ni bisingna sing kwangma amo man abu je no lamsna ni bagi o jaga tiaring lajar borong ni bisingo sabo bobuti esipi je lamsum nani bisingo angkai ni aijak jomatia bai sudi jomatia borong ke gold mangkha ei khortam bro bo kahamno thungka moreover ni fight ke to fight ke to amo timing and luck matter khai to bro kai to this time amo gold man liya but amo aijak bai amo sudin ke gold man khang ke bro no jotono sung amo nana bagi tan bong kamiro boro ki amo masan amo killa ke oboti ke course no srna ke training nana ke bahai ke contact hai amo training na ke ani personal phone number by Kwplai mano 9742938858 and onge akhaiba google map tripura legend sini search kare ke aja sim nikuma aja kanai genro google map through nai phaman oboti ke tam samung nangu ni nor once amo to hai samung namani reason ke specially sini je youth tabuni je youth sini Twiprasarok gobang mas samung hamiao kubuli tong amo ni hoite karon oda kubul khangke mani kamo kubul khangke kubun mani kubulane amo te mong yang thango abasara sini je specially buri rok tani dino sing kubang ma news nuk tong long news channel tutu nuk tong je amo buri rok amo rape khaijago ba sexual harassment khaijago hingkai jaga BJJ hini tong BJJ hingkai ni amo ang tolak lai thamai yagulo phano ang saksana bahike amo defend khainai amo phurungdago ge BJJ buri rombang ke belai nangkhon karon jodi kono rapist buri no jodi rap khaina phano ongkha bobono puila tama khaine push khaine tolak kiklai nai ke ang tolak lai thamai yagulo ang saksana bahike amo khainai abo defend khainai abaja phurungdago ke a jaga nung amo chok khainai je amo nono je amo khainai nung kono chok khaine leng lipun paimano bini yak amo yak ni every joint ini spine body ni every joint amo sebai mano yak district khai mano e burrong bagai amo pelai nango en chini oro buri robu abono amo surung tong chengpurni simi sikli rongni response bahai mani to sikli rongni response amo buri rok jesu mansa buri rok no sona bagene sun try bu khai tongo amo khai tong ka buri rok khai tongo de amo comparatively chalara kisa gabang engka buri rok bu khai tongo engka sun amo wansu je buri rok te bu khaina nang sin buri rok specially karon amo sini buri rok no engka bui kisa amo kamo hinai mokol nozar saya bai wansu easily man nai hinai amo junto sela borok sun nayo je sini buri rok no sun protect khaina musungo even though sun protect khaina musuk khano sun sob somoi brong log tongaya ya buri rok ni jini safety ni security brong ni amo ni jini responsibility hinai wansu gina course no complete khaina ke samung numung rogo kun change khaina samung numung go emne to normally nung je samane hai amo hain sai tongmano bad nung jodi ni amo strength enhance khaina ningkai nung kisa protein mani roksa khangkai chao normally o jara khai tongai ro baksa ke to normal no chao normal chapon ni o jaga ni stamina strength agility endurance joto no enhance songo angkai tokon nung jodi ni je limit to mane abon sete kisa amo sa thanan musung ke ba nung amo protein jatiyo mane jemon eggs chicken amo heroksa nango ba nung supplement nana engke supplement namano omega 3 multivitamin amo heronai mano amo hita bo mor bisin simi sengman ma baterik na ka amo o jaga chengman hingke to sini academy chengman hingke to pusan omo ya je mane ke bo chengla ka chengman hingke sini aro chirai ro age limit sini aro chirai even 6-7 year ni chirai tongo 6-7 year ni chirai tongo 8 years ni chirai tongo 11-12 years ni chirai tongo omo ni kono omo jesu umur kom ni simin khaiman asung chau actually o jaga buiwan so physical fitness and self development bagi omo ya no da career us nam thamano chungdak nai khangkai nini omo boxing rong ni bui omo tamamnai Mayweather Muhammad Ali ongton Mike Tyson ongton bro omo ba si bro sai thangjak engkai nung jesu kom boys surung asun nini kaisa prime time tongo kaisa boys ni ang omo boys besi bang thang ke ani omo ability asu kriung thang
enggak kayak komsim kayak gangkai ani career semtram bagi bo aja kau mau ka advantage manta enggak sini orang tak ada nungsunan enggak to even 50-60 year rongi pun nungsunan no fatar haste o যেমন Bangalore Bombay ama hai roko ba foreign country roko enggak pura rokon sungu ama hai no nes normal self ama hai ta Sampai bilang. Ibong ka out of comeback kaisa kotor event season number 10 Kwplai isa abo sini India ni borok players betul te plus patani alga jaga ni countries ro ni players ro betul USA Russian ro bakse England ro ni bukhayo ke isa abo professional bongo game te plus amateur bongo but chung sini bo first MMA debut sini bo first sini academy simi Twiprasarok ke Twiprasarok academy MMA academy ke azagan simi chung first time pro no competition no talang mani ke pro no chung professional this time chung amateur thungka ke azagao Sudip Zomatia bo ke NIT oporio khadiaro bo second round bo knockout khaiga bo opponent no ke bo azagao ko gold trophy mangkha ke te khoroksa ke Isaac Zomatia bo ke third year oporio ko Tripura Kwplai University bo bahino very first round no bo ke TKO khaiga technical knockout bo bahino gold trophy mangkha egetai khorok tam sinroni simingte bo thungka nenbar rangkhol bongke pura third round pro complete khen thungka but this time bo jiti malia but happen kaham no perform khaika I hope in future bote bo kaham no better khayano ke bro fast pula thungmani kisa confidence ro bo ke select tong select of confidence kisa nervous ro tong egetai khorok sa ke Somorjit Zomatia bo bahino ikhaini no third year ni students bo bahino kaham no thungka ke bo second round jora thungka bo kaham thungka but first round bo pai tongman no but kisa bo nervous ni bagai actually bo kisa hari thanga bo first time bon bagai bo kisa kotor event si bo ke they last thing ke chini roni tongmani Ishan Konwar bo Assam ni but bo Tripuran poreo Kunjubon ko Kendriya Vidyalaya Agartala wo ke 12 students bo class 10 ni bo bahino kaham no thungka bo bahino second round no thanganya bo bahino second round no jora bo game thungka bo kaham no pai tongmani bo maybe weight ni difference boni kisa weight boni weight kabang 5 kilos weight kabang no bo challenge khai thungka eke ajaga bo kisa heavy nang thanga but kaham no perform khai ka first round but second round no thangai bo hari thanga eke jong total 5 competitors thaman bisingo khorok no hike gold trophy accept khai ka te khorok tam rono ba wish khai bro maybe in future bro kaham no better no khaitan Bubu category khela thunjaga. Sudip Zomatia hinke 67 kg under 67 kg wo Isaac hinke under 56 kilo hinke Ishan Konwar कौन सा 67 kg उसके बाद नैनबर रांखोल हिंके 52 किलो अंडर 52 किलो स्ट्रो वेट इनके ताई समरजीत हिंके अंडर 70 किलो Aja non khela ni mong kita mo bom khela. MMA mixed martial arts MMA mixed martial arts इनके जों त्रिपुरा ने पहिला फर्स्ट एकेडमी MMA टीम जों जता जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग खायो मॉर्निंग इवनिंग पूरा जों ऑलवेज खायो के सुदीप बो NIT नि स्टूडेंट जो थर्ड ईयर ने गाहाम स्टूडेंट्स ने बो दिस टाइम जस्ट चेने अचीवमेंट नि परे इंस्टेंटली रिजल्ट होमखा बनि कॉलेज सिमिगो आमतिया से बो स्पोर्ट्स बो सैक्रिफाइस अनेक खायो बो बनि एग्जाम पाइमान बो पाराप दिन थाया बो always regular dong bo bone hard work dong always but bo amti ase bo sports aspek dedicate khai thumani bono sports effect khani amti kono ya bo out of 10 ni bisingo bo 7.5 grade man thabo Aja international den na national. it actually national no hinema but international player ho thum International lo thuna ni am hai na mane khalo to. of course tong abon baring no mo starting sini because sung direct to thangme abla international sung stono sikon receiving no start ma khane experience bana bro bhaino ke bro at least India bro kamama thungma pore se bro hekese aste kisa kotor ke khane but this time bro je thamane abo sikonya ne kotor no out of combat go abo season 10 ke kaham perform thega jotono Aja orang ni main coach ni ke apa? angno Amit Murasing Aja tu lah Daud
때 무슨 전화 또 티칭 나이 동이는 라떼 보자가 그런 적이 또. 중 프롱만이 게 바티 어머니요 캔톤맨 로드 Progati School by Assam Rifle School ni kasaro. Abo Google of search kai gamanu Twiprasarok sene. Ke jindo total tabo 80 hai dong ho sumtimo. Sentimo bebak profession joto department to doctor, engineer, students, bankers, businessmen. But aron bisingo competitors je dongnai jong properly compete khajan by practice khayo. As je khayarok bahin to joto no professional jong practice khayo. Maybe back self defense, ke fitness mi bagai. 형 Twiprasarok 뭐 first participate. Jong first participate to hinimaya jong moi thai participate khaijak state apro bro gold manjak sudi gold manjak bojun jan gold manjak aijek bo haino gold manjak nen bo haino silver manjak bronze manjak jong ke national moi thai thongpro haino pura Tripura ni bisingo sala khoroksan gold mano apro haino ke sudi no mano sala rong bisingo gold medal but MMA ke joto no mix dong MMA ke boxing Muay Thai ni BJJ wrestling ke song joto no chikon compete khayo ke main chine goal ke jong MMA thunan bo confident ke jong BJJ ro compete khayo silang ro khaijak kabang ma ke MMA debut ke MMA fight ke ibo chini first sin team ni Bataimwngo 살버스 클럽 통가로. jong salchan thong salchano 무슨 그냥 나하르 까면. ibong ampuno sir sagana ibo 20 May 20 2023 무슨 그냥 나하르. Buskang tinang na hapong amono min je brok je khaitong mane brok amtikeno tebu kusuka saton tebu amtikeno khaitom ton bro so khadwa khaitong mane tebu khaiton kaham teno bro ne dike sports tong ha ke sine life ondro sabelo sports tong ha ke sine life ni confidence phayo sports ni healthy lifestyle phayo dai century brahas teo no sabelo chin boro onek drugs ro kulu paisa ni sports khaitong ha ke ni mind happy tong ho ke tiro swimming so hamya chai ni swimming chung kesal ke tong mano chung abo bai onek kaham tong mano chung buino bai no inspire khai mano buino motivate khai mano ke onyo borok buso no goi surungo bobo sungoi phaiga ke bobo last se bobo kahamong thango but doesn't mean je borok ne once mai ke sports khai ke pora hamya thane amtia suli bon bobo no kha ঠিক মানে গেম বুক হাম রেজাল্ট ফাইকা টাইম দিন বনে এনাই 10 সেমি রেজাল্ট ফাইকা আউট অফ 10 নি বনে 7.5 গ্রেড মিন্স গুড পার্সেন্টেজ হাম রেজাল্ট 근데 내때가 헬라스는 무슨 내가 কোনো স্পন্সর বা সাপোর্টিং হতো মানে আবো উনকে কোনো গভর্নমেন্ট স্কিম কোনো সাপোর্ট করে যত আনি সাইটি খাইকা স্টার্ট খাই মানে আনি সাইটি খাই নিজে স্টার্ট খাইকা চিকন সাকে সো টিম ফার্স্ট 6 জন কে স্টার্ট খাই মানে বা ধীরে বাংতে within 1.5 year bisingo chung tabu almost 80 chin team 80 athletics strong amai balake obuka assistant khai sagar kahang nama tongka like na experience parega bisa dukuna maka dukko manli anggi sapano mane dukuna mandri makasona man rekha lengri rekha amono oke mini o samungo total manila sikni kamu taikena gerengai thangana international rock one full kongo thangani ke bulo jole without experience chole mani self defense ni bage oke obo ti kahai nor ke samu khai tongmani obo no kitinge sikla salai no tamu ko kasalamu morono asene sanamu sugo je sports abo mentally physically joton je paprona mane sports by sen physically mentally fit tongo abani bangai even if participate kaya pana as a my sasnai fitness like a person pore ane somoy bro kisa pore na ka ke sports is for sports ke joto no balance ke tongo ka ke to an ka sudip jamatia angkilani Udaipur Gumati trip emne abono karite tam khai tong BTech khai tong NIT agar min baban mo ani baban bum late porbo mohon jamatia thank you